Tubaye ikaze mu makuru agezweho ari kuvugwa muri gospel. Uyu munsi abari byinshi cyane biri kuvugwa cyane. Turaza guhera hano mu Rwanda aho Mbonyi yamaze guca kuri Meddy ku bahanzi bakurikirwa cyane kuri YouTube cyangwa se bafite abasubscribers benshi kuri uru rubuga rwa YouTube ariko baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Turaza no kujya muri Kenya aho umupasiteri witwa Pastor Yanenze yanenze Abakristo bajya gutura basize babaye mu miryango yabo. Ibyo tugiye gufata umwanya tukagarukaho. Icyo ngusaba we nuko uza gukora subscribe, nuko usharinga ibi biganiro bikagera kure kandi bigakurikirwa n'abantu benshi, bari ibintu bikomeye cyane. Reka mbaye ikaze duhere kuri turaza umukanya kuba duhera kuri Mbonyi. Reka dufatemo akanya k'akaruhuko gato, turagaruka mu kanya. Turabasuhuje kandi twifuje kugira ibihe byiza. Reka duhera hano mu Rwanda aho umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Mbonyi yicaye ku ntebe y'umuhanzi wa mbere mu Rwanda ukurikirwa n'umubare munini ku muyoboro wa YouTube Yahigitse Meddy uzwi nka Meddy wari umaze igihe yicaye kuri uyu mwanya. Meddy yaramaze igihe kinini ari kuri uyu mwanya ahanini biturutse ku bihangano bye byaciye agahego mu bihe bitandukanye, ariko kandi amaze igihe yinjiye mu ivugabutumwa ashyira ku ruhande by'indirimbo zisanzwe zizwi nka sekira, ahubwo yiyigurira izo kuririmbira Imana bizwi nka gospel ndetse n'ibindi ariko biri muri uyu mujyo wo guhuramya no guhimbaza Imana. Imibare rero iri kugaragaza ko ubu Mbonyi akurikirwa n'abantu 1,440,000 ku muyoboro we wa YouTube wafunguwe ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2012. Bivuze ko imaze imyaka 12 YouTube channel ye ihari, yeguriye ubuzima bwe Kristo abinyujije kuri uyu muyoboro wa YouTube channel. Ubwo ndavuga Mbonyi binyuze mu bihangano yagiye asohora birimo nk'izo mwagiye mukunda cyane ariko bishishikariza abantu kuyoboka inzira y'Imana. Amaze gushyira kuri YouTube ye ibihangano bigera kuri 67 birimo indirimbo zigize album ye, ibitaramo yagiye akora mu bitandukanye n'ibindi. Ibi byose bimaze kurebwa n'abantu barenga 268,000. Shene ye yandikishije mu gihugu cya Kenya, ndetse amakuru avuga ko umubare munini w'abantu bareba ibihangano bye batuye muri iki gihugu cya Kenya. Mbonyi yageze ku mwanya wa mbere bikesha kuba muri iki gihe yarashyize imbere gukora ibihangano byubakiye ku rurimi rw'igiswahili kurikirwa cyangwa se ruvugwa n'abantu benshi muri Afrika, by'umwihariko muri Afrika y'Iburasirazuba. Ikindi kandi muri iki gihe yashyize hanze indirimbo nyinshi, akora n'ibitaramo bigera ku mubare munini bitandukanye na mugenzi we witwa Meddy we batari ko bimeze ubu ngubu. Kugeza ubu Meddy yageze ku mwanya wa kabiri akurikirwa n'abantu 1,430,000 ku muyoboro wa YouTube yafunguye ku uyu wa 17 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2013. Ushingiye ku makuru atangwa na YouTube, ibigiye bigaragaza ko yandikishije muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe amaze gushyiraho ibihangano 63 bimaze kurebwa n'abantu 284,000. Ibihangano bya Mbonyi bimaze kurebwa n'abantu 268,680 n'abantu 303, ni mu gihe Meddy bimaze kurebwa n'abantu 284,341 hamwe n'abantu 593. Bivuze ko harimo ikinyuranyo cy'abantu hafi 240,000 n'abantu 248 ndetse n'abantu 710. Bisobanuye ko ibihangano bya Meddy byarebwe n'umubare munini kuruta ibya Mbonyi, ariko ubu nyine Mbonyi akaba muri hejuru dushingiye kuwitwa abasubscribers. Abo ngabo namwe turi kubasaba ko namwe mwadukorera mugakanda aho ngaho hasi. Meddy aherutse gusohora indirimbo yise niyo ndirimbo yakoranye na Misigaro imaze amezi 9, ni mu gihe Mbonyi we aherutse gusohora indirimbo yasohotse muri ku kwezi kwa 10 turimo, yasohotse kuri tariki 2 yitwa Kanani. Muri iki gihe Meddy ari kwitegura gukorera igitaramo muri Canada. Ni ibitaramo bizaba mu kwezi kwa 12, ni kuvuga ukwezi kwa nyuma k'uyu mwaka wa 2024 ndetse mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2025. Ni mu gihe Mbonyi ari kwitegura gukorera ibitaramo muri Tanzania, muri Afrika y'Epfo ndetse n'ahandi. Reka tuve kuri inkuru ya Meddy. Rero abantu benshi bakunze gushinja abakozi b'Imana ko abashinga amadini n'abayobozi b'amatorero uyu munsi ngo baba bagamije kubona indonke cyangwa se baba bagamije kwikoriramo amaturo gusa nta kindi kibajyanye. Niko abantu benshi muri iyi minsi bari kuvuga, ariko ibi bitandukanye n'ibyo umupasiteri wo muri Kenya yakoze muri iki cyumweru. Ku munsi wo ku cyumweru washize, ahubwo umupasiteri witwa Pastor Yanenze Abakristo bajya gutura basize bababaye mu miryango
miryango yabo. Ku cyumweru mu gihugu cya Kenya abakunda gusenga batunzwe n'amagambo ya Pastor Mbere Kiyenge wamvukanye anenga Abakristo bo mu itorero rye bihutira gutura mu rusengero kandi mu miryango yabo bahasize ababaye. Pastor Mbere Kiyenge yashishikarije abatabiriye amateraniro kubanza bagafasha abatameze neza bari mu miryango yabo cyangwa hafi muri ako gace mbere yo gutekereza gutura amafaranga mu rusengero. Pastor Mbere Kiyenge wo mu itorero rya JSM Church yavuze ko Abakristo benshi batura amafaranga mu rusengero mu rwego rwo gushaka imigisha no kugira ngo Imana yokore bitangaza, kandi mu by'ukuri bari gufasha gufasha ababaye nibyo bitanga imigisha kurenza ibindi. Nyuma yo kuvugira ayo magambo mu rusengero, Pastor Mbere Kiyenge yahise aba ikimenya bose muri Kenya, aho benshi bari kwibaza kuri umwe mu bayobozi b'urusengero udashyigikira amaturo yaza ariya ashobora kuza ari menshi kandi ari byo byose baba bifuza. Ansi Mwangi, umwe mu bagore bakomeye mu gace ka Turkana ho muri Kenya, yatanze ibitekerezo ku magambo ya Pastor maze agira ati Pastor Mbere Kiyenge yavuze ukuri benshi baba bashaka kwirengagiza. Uwitwa Mwanya wa elimu nawe yatanze igitekerezo avuga ko ashyigikiye amagambo ya Pastor, avuga ko na muri Bibiliya hari igihe Mose yabwiye Abanyayisiraheli guhagarika gutanga amaturo ngo ayo batanze arahagije. Abanyakenya abandi kandi bakomeje guhererekanya amashusho ya Pastor Mbere Kiyenge bamwita intwari, bavuga ko ari ubwa mbere babona umupasiteri udashishikajwe no kubona abayoboke batura ku bwinshi. Ngibyo rero iby'umupasiteri abantu benshi bakunze haba muri Kenya yewe n'ahandi ku isi bitwa Pastor Mbere Kiyenge, we uri gushishikariza abaturage kubanza gufasha cyangwa se abayoboke be kubanza gufasha ababaye mu miryango yabo n'abaturanyi mbere yuko yafasha abantu bo mu rusengero. Reka duhinira ngaha, ariko nkomeze mbasabe ko mukomeza gukora subscribe, mukomeze muna sharing kugira ngo dukomeze tugeze ubutumwa bwiza ku bantu benshi. Ndabashimiye, tongera guhura mu zindi nkuru ziri bube zigezweho.